itasababisha matokeo. Imani yako itasababisha matokeo, matokeo ya kuponywa, matokeo ya kuinuliwa, matokeo ya kufunguliwa, matokeo ya ushindi, matokeo ya baraka za Mungu, matokeo ya kushinda zaidi ya kushinda, matokeo. Mwenye imani yenye matokeo, hata kama kuna tatizo kubwa namna gani, zito namna hii, lakini anachokiamini yeye, Yesu anaweza. Anachoamini yeye, Yesu ana nguvu. Anachoamini yeye, Yesu anaweza mambo yote. Anachoamini yeye, anasema Yesu atafanya. Anachoamini yeye, Yesu anainua. Anachoamini yeye, Yesu anaponya. Anachoamini yeye, ninavuka. Anachoamini yeye, ninashinda. Anachoamini yeye, hakuna mtu atakayenizuia hapa. Nitaenda kunakotakiwa, nitafika kunakotakiwa. Huyu mwenye imani ya matokeo hana mashaka, hana wasiwasi. Wacha nitangaze mtu mmoja mwenye imani anaenda kuona matokeo sahihi, matokeo kwenye kazi yake, matokeo kwenye ndoa yake, matokeo kwenye biashara yake, matokeo kwenye huduma yake, matokeo kwa watoto wake. Ndio wewe nakutabiria leo unapotoka hapa, matokeo ya kibali kazini kwako, matokeo ya uzima na afya ndani ya mwili wako, imani yenye matokeo. Nami nakutangaza imani ya matokeo katika jina la Yesu Kristo hai. Imani ya matokeo kwa sababu huamini, lakini utakapopandisha kiwango cha kuamini utaona matokeo makubwa. Hata wanadamu wa kawaida wakiangalia watashangaa, inakuwaje hii? Kumbuka aliyopewa ni mtu mwenye imani anayemwamini Mungu wake. Wacha nitangaze na chona leo, kila mwenye imani aliyekuja hapa, kuna jambo linatokea juu ya maisha yako. Kuna ukuu unatokea juu ya maisha yako. Kuna neema inatokea juu ya maisha yako. Kuna neema inatokea juu ya maisha yako. Wacha nitangaze kwako, yeyote aliyekuja kwa imani mahali hapa nainuka. Wacha nitangaze juu yako, yeyote anayeamini injili hii, hata kama alipokuwa amekaa, hatafungwa kwenye kifungo tena, hatazuiliwa kwenda popote tena. Anafunguliwa kwenye hiyo kamba, anafunguliwa kwenye huo ukanga. Utaona matokeo leo. Ukisoma tena mitume utamwona Petro na kiwete, utamwona pale Listra Paulo na yule kiwete. Akatokea nabii mzuri kama gani vile ninavyohubiri hapa, akamwamini, akasema naam, kwa huyo 35 umeshaandika hayo, taandika hapo. Sifa ya mtu mwenye imani yenye matokeo: moja, anaamini Mungu anaweza yote. Unaposoma Marko 9:23, yote yanawezekana kwa yeye afanyeje? Mungu anaweza yote. Na mimi wacha nikutangazie, jambo lolote unaliona kwako limeshindikana, wapi, hospitali, umeteseka, umehangaika, nataka nikupandishe kiwango cha imani.